King Ciudad Angeles, inumpisa ng Pampanga 1st District Congressman Pogi Lasatin ing pamamie ayuda kareng bedridden at mga tuwang edad 90 patas. ID report. Inumpisa ng Pampanga Representative Carmelo Pogi Lasatin Jr. ing pamagdake a 2,000 pesos sa financial assistance, 5 kilo nga bias at vitamin C supplements, kareng bedridden senior citizens at kareng mga tuwang edad 90 hanggang 99 anyos kareng yayaliwang barangay King Ciudad inyang November 3, 2025. Kaya beneng Congressman Lasatin king house-to-house distribution ing kayang maluwat ng aid ay Mina Cabiles at ring miyembro ning Barangay Council. Agpangkang Lasatin, party ning kayang programa na di ng prioridad ing pamangailangan na ring bedridden at ring mga tuwang edad 90 years old patas. Kawani king sao pinansyal, tinanggapla naman reting libreng medical check-up at laboratory test. Dagdag na pa ning kongresista, balaos ng susulong, reng programang makatutok, king kapakanan at kabulasan na reng mga tuwa, King Ciudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tuto, King Balen, Susuyo.